jednom prilikom kad sam učio o jednoj temi, odnosno išao slušati jedno predavanje o jednoj temi o kojoj sam bio djelomično upoznat, ali nisam bio više od 50% upoznat s tom temom. I zauzeo sam stav da znam da sam upoznat s tom temom. I jednostavno, nakon tog predavanja sam skužio da nisam uopće upio puno stvari, odnosno nisam upio i zapamtio onoliko koliko sam mogao. A to je zato što sam uključio taj, da kažem, mod znam, koji mi je stavio, dakle, koji me postavio u položaj da ja imam stav da znam o tome, da je to nešto što je meni već poznato. I kad se uključiš u taj mod, u taj način razmišljanja, onda jednostavno ne prihvaćaš informacije toliko dobro, ne upijaš informacije toliko dobro i jednostavno ne naučiš onoliko koliko bi mogao. I tako sam došao do spoznaje da kad o nečemu znaš manje od 50%, da bi trebao reći da uopće ne znaš. I pogotovo ako ideš razgovarati s nekim ili ako slušaš od nekoga i učiš od nekoga o nekoj temi o kojoj ne znaš više od 50% onoga što bi mogao znati, jednostavno reci da ne znaš ništa. Jer to će te dati u poziciju da slušaš otvoreno i da upijaš puno više. I jednostavno to sam nekako nazvao početnički stav. Dakle, osjećat ćeš se, čak se možda i nećeš osjećati, ali tvoj mozak će razmišljati na taj način kao da ti ne znaš ništa, da sve trebaš upiti i što više da trebaš zapamtiti. A to će te na kraju dovesti do toga da naučiš puno više nego što si možda mogao naučiti da si razmišljao da ti to znaš, a ovo mi je poznato djelomično. Ali kad zauzmeš taj početnički stav i kad slušaš skroz otvoreno, da sa stavom da doslovno ne znaš ništa, onda ćeš puno brže upijati informacije i naučit ćeš puno bolje i kvalitetnije. I zato jednostavno mozak tako, da kažem, i nesvjesno reagira, jer kad se postaviš da nešto znaš, onda slabije upijaš informacije i to te na kraju dovodi do toga da ne naučiš onoliko koliko si mogao. Tako da u brojnim slučajevima sam iskusio da kad o nečemu se postavim da uopće ne znam i da se otvorim skroz, da upijam kao spužva, onda jednostavno to se i dogodi. Naučim puno više, naučim puno kvalitetnije i jednostavno tako i u dugoročno puno brže i kvalitetnije i bolje učiš. Tako da nije, da kažem, sramota i loše zadržati taj početnički stav. Ne kažem da uvijek treba zadržati početnički stav i imat ga, ali treba ga imati i treba ga znati, primijeniti kada učiš o nekim novim stvarima, jer uvijek ima novih stvari o kojima se može učiti i zato jednostavno treba biti otvoren i dopustiti da učiš i da imaš nove spoznaje, jer to će te naravno samo graditi kao osobu, a onda ti postaješ kvalitetniji i sve oko tebe onda postaje kvalitetnije.